با عرض سلام و درودی به پایان خدمت همه دوستان و عزیزان در خدمت شما هستیم با یکی از آموزش‌های دیگر در بخش موتورهای تک‌فضا. ما قبل از این یک چند نوع‌های موتورهای تک‌فضا را از جمله موتورهای تک‌فضای فاز شکسته، کاندنساتور راه‌اندازی، کاندنساتور دوم کار، کاندنساتور راه‌اندازی و دوم و این چنین قطب چوکدار با یکدیگر بررسی کردیم و اینجا ما قصد داریم یک دسته‌بندی، یک خلاصه عمومی از همه همین موتورها برای شما پیشنهاد کنیم و اینجا یک جدولی که در اینجا هست. از همین جدول ما یک خلاصه برای عمومی را بررسی میکنیم و میبینیم که این موتورها از همدیگر چی فرقیت دارند و کجا استفاده میشوند و در کجا کدام نوع از این موتورها را استفاده کنیم و برتری و کمبودی نسبت به دیگر دارند. خب جدولی که در اینجا هست اگر از طرف چپ مشاهده کنیم، از طرف چپ نوع موتور است، همون 5 نوعی که ما گفتیم در اینجا هستند و بعد از نوع موتور اینجا گشتاور است، همون مومنت بعد گشتاور ثمره بخشیشون هم است، همون ضریب ثمرانکیشون و این چنین استفاده بریشون است اینجا که در کجا استفاده میشن، یعنی وابسته به همون نوع موتور ما چی گشتاور دارن و چی ثمره بخشی دارن و کجا استفاده میشن، یعنی سه نوعی که تحلیل در اینجا وجود دارد. خب اولین موتوری که ما اونجا هم آخرین موتور اینا بررسی کردیم قطب چوکدار است، همون موتوری که ما دربارش گفتیم و اون از این 4 نوع موتور از روی ساختار هم فرقیت داشت و خیلی حجم خورد داشت همین موتور. اگر بررسیش کنیم یعنی موتور قطب چوکدار این نوع موتور بود، یعنی همین بود. قطب چوکدار این موتوری هست که گشتاور پست دارد، خیلی گشتاور پایین دارد و این هم گفتگی بدیم اونجا که از همین جهت فقط هم ثمره بخشش هم پسته در پروانه استفاده می شود، همین پروانه مستقیم سمت سرپوش برک ها، وزنده ها و ریشگیرک ها. یعنی اینجا اگر ما نمونهش اگر بینیم همین موتورهای قطب چوکدار فقط در همین پروانه های سمدار اینجا بینید در همین ها است که خیلی هم سبکن، اینجا گشتاور قدر نیاز نیست. برای سرپوش کشایک ها همین نوعی سرپوش کشایک ها الکتریکی این وزنده ها هستن، اینا برای پوف کردن همون باد میوزد. این هم ریشگیرک ها است، یعنی این نوع موتورهای ما اساسا در همین نمود دیگه استفاده بری دارن چون که اونجا گشتاور خیلی پایین و ثمره بخشی خیلی پایین دارن و یکمین از همه برترین خصوصیتی که اینها دارن این نوع موتور دارن این گفتیم قیمت، یعنی همون ارزش پایین این نوع موتور هست. بعد از این میریم اولین موتوری دو سیمپچه بود که با فاز شکسته بود، یعنی اولین موتوری که اونجا گفتیم دو سیمپچ داشت و یک سیمپچ با استفاده است، سیمپچ راه‌اندازی با استفاده است کلید همون گریز از مرکز وصل قد میشد. این در دو نوع هست که با گشتاور پایین است و از با گشتاور بالا، یعنی ما اگر زمانی که نوع گشتاور پایینش یعنی گشتاور پست داشته باشد اگر ببینیم ثمره بخشش میانه است، در سطح میانه است. استفاده برش هم اینم در پروانه های مستقل سمت ناسوس های مرکز گریز باز اینا هم میبینیم، کامپرسور های هواکشی و یخدان های استفاده میشود. نوع میانش هم در پروانه های تسمگی کامپرسور های هوا و یخدان ها و همچنین لوازمات های اصلی خانگی اونها استفاده میشود. خب میریم این نوع موتور را میبینیم که با فاز شکسته در کجا استفاده میشود. باز هم پروانه ها استفاده میشد. یک نوع پروانه های دیگری که هستند با استفاده از تسمه اینجا بینید موتور در این قسمت است و از این به این پروانه توسط تسمه اینجا اگر عیان باشد این گونه، یعنی این همون چی است تبدیل دهنده مکانیکی و اینجا تسمه قطعی این نوع موتوری ما با این پروانه وصل است و دیگر نوع این همون کمپرسور و همین هوا دهنده و همون باد دهنده و همون برای پنوماتیک استفاده می شود. همین نوعی موتور هم اونجا هم استفاده میشن با فاز شکسته و ناسوس های مرکز گریز هم همین نوعی موتور است، سنتریفیوژال پمپ هستند
ва компрессорҳо ҳам компрессорҳое ки дар яхдонҳо истифода мешавад ин гуна ҳастанд. Компрессорҳои худе ки дар яхдонҳо ҳаст ҳамин намудҳо ҳастанд. ва дигар дар таҷҳизотҳои аслие ки дар хона хурд ҳастанд, дар ҳамонҳо ин як чанд намудша инҷо гуфтагӣ ҳастем. фарз кардем агар ин гармкунака бинем пушти сараш як парвона дорад ки шояд ҳам парвонашам аз он ё аз ин нав аст ё аз ҳамин навъи фас шикаста, ё ки мошини ҷомашӯиам асосан аз ин нав нест. ин қисмати боло ҳам мумкин аст ҳамон нав моторша бошад. яъне ягонта аз ҳамин таҷҳизотҳое ки дар хона истифода мешавад навшон аз ҳамин мотори фази шикастаам шояд ки бошанд. дигар нав аст бо конденсатори роҳандозӣ. хоб конденсатори роҳандозиро ҳам гуфтагӣ будем ки аз ин фази шикаста ба он фарқият дошт ки ин гаштовари роҳандозӣ хуб дорад. яъне инҷо бинед гаштоварашам дар ҳолати миёна аст ва боз ҳолати баланд дорад. ду навъи гаштовар дорад. самарабахшиам миёна аст. ва инам дар парвонаҳои тасмагӣ истифода мешавад, компрессорҳо, насосҳои марказгирез, саноата васеъ истифода мешавад, хоҷагӣ қишлоқ ва таҷҳизотҳои хоҷагии қишлоқ, лавозимотҳои маишӣ, лавозимотҳои тиҷоратӣ ва таҷҳизотҳои тиҷоратӣ. ва навъи гаштовар баланд ва самараноки миёна бошад. инам насосҳои ҷобаҷоии мусбат, ин намуди насосҳоро мебинем, компрессорҳои ҳаво ва яхдонҳо. яъне намуди бо конденсатори роҳандозӣ дар бисёре аз ҷойҳо истифода мешуда будааст. аз ҷумла насосҳо гуфтем, боз парвонаҳои тасмаӣ, боз ҳамон компрессорҳои ҳаво ва яхдонҳо, таҷҳизотҳои ҳамон насосҳои дисплейсмент помпе ки гуфтагӣ будем, ин намуди ҳамон насосҳо аст. навшам инҷо буд насосҳои ҷобаҷоии мустақим. насосҳои ҷобаҷоии мустақим ин гуна насосҳо ҳастанд ки барои моеъу васеъ истифода мешавад ва аз ҳамин ҷиҳат ҳам ҳамин мотори бо конденсатори роҳандозӣ дар ҳамин навъи моторҳо васеъ истифода мешавад, чунки гаштовари хела хуб дорад. инам таҷҳизотҳои маишӣ буданд. лавозимотҳои маишӣ, ино лавозимотҳои тиҷорӣ, ин намуди лавозимотҳоро мегӯянд. яъне инҷо бинед дар ҳамин гармкунакҳо инҷо ҳастанд, ҳамон пазандаҳо, дигар таҷҳизотҳое ки барои тиҷорат ҳастанд. ва боз дорем таҷҳизотҳои тиҷорӣ, яъне дар корҳои тиҷоратӣ васеъ истифода мешавад. мисол фарз кардем ҳамин таҷҳизот мумкин агар ҳолати электрикиш бошад дар инҷо истифода мешавад. ва аксе ки мо аз ин таҷҳизотҳои тиҷорӣ гирифтагем, ин аксе аст ки яке аз ҳамин таҷҳизотҳо бигем хосатан аз ҳамон моторҳо истифода мекунад. дигар навъи моторҳо дорем бо конденсатори доим, яъне конденсаторе ки доим амал мекунад. аммо ина бинед гаштовари миёна дорад нисбат ба мотори конденсатори роҳандозӣ. гаштовараш миёна инам ва ин ҳам дар ҳамон парвонаҳои тасмагӣ, насосҳои марказгирез, насосҳои ҷобаҷоии мусбат, компрессорҳои ҳаво, яхдонҳо, саноат, хоҷагӣ, лавозимотҳои маишӣ, лавозимотҳои тиҷорӣ ва таҷҳизотҳои тиҷорӣ, қариб ҳамаи ҳамон таҷҳизотҳое ки дар қисмати ин конденсатори роҳандозӣ буд, ҳамашам дар конденсатори доимиам қариб ки ҳаст. конденсатори роҳандозӣ ва доим ин гуна буд, дар конденсатори роҳандозӣ буд ва доимкор, конденсатори доимкор инҷост. дар инҷо ҳамон парвона буд, гарчанде ки инҷа моторш гуногун аст, яъне ҳамин навъи парвона метавонад аз мотори намуди конденсатори доим дар шакли калонш бошад. ва компрессорҳо инҷо ҳастанд ва ҳамон таҷҳизотҳои тиҷорӣ. хоб охирин навъе ки аз намуди конденсаторӣ буд, бо конденсатори роҳандозӣ ва доим буд, яъне ҳамин бахши дуюми инҷо буд. ва конденсатори доим ва роҳандозӣ ҳамаи таҷҳизотҳое ки дар ҳар ду буданд, дар ин нав конденсатори роҳандозӣ ва доим дар ҳар ду ҳамон навъҳои моторҳо ҳастанд. ва як баҳси муҳимтаре ки дар бахши ҳамин моторҳо ҳаст, ин бахши ҳамон ҷадвали роҳандозӣ ва гаштовари роҳандозии онҳо буд. дар инҷо ҷадвале ки мушоҳида мекунем, дар қисмати боло ҳар се аз моторҳое ки бо конденсатор ҳастанд ва дар қисмати поин ду навъи мотори доштем ки ҳар ду инҳо беконденсатор буданд. фарз кардем навъи сплайт фейс моторш буд ва дигарашам shaded pole, яъне ҳамон қутби чокдор.
خب дар навъи моторҳои конденсаторӣ агар мушоҳида дошта бошем, аз ҳама бештарин гаштовари роҳандозӣ мотори бо конденсатори роҳандозист ва аз ҳама момент гаштовари корӣ бигем, моменти корӣ мотори бо конденсатори корӣ аст. Яъне ин аввабинӣ агар инҷо аз ҳама бештарин гаштовара дорад. аммо як миёнгини аз ин ҳарду мотор, яъне ҳам гаштовари миёна ва ҳам миёнаи роҳандозӣ ва ҳам гаштовари миёнаи хеле хубтар кори моторҳои бо конденсатори ҳам роҳандоз ва ҳам конденсатори доим ҳастанд, ки инҷо бинед ҳам мо гаштовари хуби роҳандозӣ дорем ва ҳам гаштовари кори роҳандозӣ. ва моторҳои қутби чок дорам, ино бо гаштовари поин буданшон маъмулан машҳуранд, яъне аз ҳама камтарин гаштовара ин навъи моторҳо доранд, ҳазма қувваи пасттари надоранд. аз ҳамин ҷиҳат ино шаклан ҳам ҳаҷман ҳам хеле мотори хурд ҳастанд. ва ин гуна моторҳои сплайтфейз моторам ино ҳам гаштовари на он қадар хуб, аммо нисбат агар роҳандозиша бинед нисбати моторҳои конденсатори доимкор нисбатан гаштовари хубтари роҳандозӣ дорад. яъне ҳамаи ҳамон 5 нав моторе ки мо гуфтем дар инҷо як хулосаи умумӣ аз истифодабарии онҳо аз гаштовари корӣ ва роҳандозӣ ва ҷойҳои истифодабарӣ аз онҳо буд. ҷадвале ки дар инҷо пешниҳоди шумо кардем ҷойи истифодабарӣ буд ва ҳамон қисматҳои самарабахшӣ аз ҳамаин моторҳоро пешниҳоди шумо кардем. боқӣ пирӯз бошед.